Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah, syukuruki maraja lori pong Allah Subhanahu wa taala karena rilalan na yawan dewe kembali dilanjutkan ni pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Nasabah angka 23 pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan si bawa karobah. Sehingga untuk pembahasan rilalan na yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan ni nadapi ni tentang masalah niat, berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua okko ilalan na sara asal langangi nasapaka tiare ganas sama turu si tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal langangi. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Ia nadeni jamanya duwewe sama turu itau pandrita papikye si bawa ahli tauhid makada tanya selang. Ia namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pangluta Khalifah Umar makada ia kodena pasu sakka tahu tanya selang. Kapere maka dia lena pangluta Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dia na puasa ko ramalangi kapere yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si basem pajang de toga ga ibadah rilalan na agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut tau matoy puluko bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya na tanggung na rekode na sempaja wija-wija icalla tau matoy. Iya kode na puasa de ni calla, alena mi atulai calla. Itu de na lay garis si tau matoy makadale na icalla mato ko sorimonri. Tapi iya sempajange ina iya na de na jamai wija-wijatta tatta nakan nakilalam. Ini tau matoy. Ah iya to na ibadah madosa tau matoy na rekode na jamai wija-wijan. Tapi si balikan na narekomas sempajang ni wija-wija wadi salama tau matorna gara-gara wija-wija yana tu ampai paralula de sempajang bahkan makada nabi toko hadis sebuah hari makada pakasiwia pamula pertama na pares sa puang Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilal kubur as-shalah sempajang iya na makanja na sempajange malomo manang ilomonri tapi iya na sempajange masalah matunru totoni betul na taysa ngaleta iya na tu nakadataw pandrita iya sampajang jamalalu iya kode tule jami sampaja sunai pasuku-sukui yang penting paralu tule jama pak iya tajama ni sampaja paralu itu masa akatan yang nge nasaba 2-3 mohan desa bicara keutamaan na maka day nabita as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana suruga as-salatu miftahu kulli khair iro sampajange goncin na sinin na decenge betuangan na yanang kataw masusa papenadina sampaja ko o pitumon rupa bukana yanang kataw macipi-cipi pakalinon na pakajaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko pong Allah Ta'ala apa tanya aja tu waram parange de na ganna idi mi de na melo ganna papenadinge de tu ga kataw de na ganna waram parana puramana hipakidale kita we angka mita ya lemegayga angka to pas-pas tapi dia na kurang genna
Asaba iya ko capu ni dale mate me matoni. Iya na tu nakada guruta. Iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah Ta'ala. Naganna na inungan, naganna na andrena. Napay mate. Iya na tu nang katoy patama rumah sakit. Impus siya ni tama impus Naganna ito inungan na. Aja na tapatamay. Namupe ko bate na doktor ay makura gamelo patamay din na tama na saba. Tatutu me matoni sekop mi tu papedale. Pura nagarisi kang ipong Allah Ta'ala. Jadi aja tamaselang ko masalah dale. Maka dale kudala tawe de nalay dale tetap masuk ko nalay. Makotiha. Iya ko maka padangkan nalay gagak ku sesa de rewa tumatu. Iya na polo lahar na oto na masun itu. Mako itu. Ina tu maka magi na madari silap ko to na sama dale na bengkele melonala. Sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu. Masalah sampajang kapura ni bahas jenne ia sampajang ewe as-shalah bimana doa tapi ia sampajang memang ia kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purana zaman nabita ia penting jadi ia ko sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang. Jadi maka modele na nabita mas sampajang iya rota curi. Yan na to nakada nabita agaro hadisana makada betongan na iya ko sampajang acuri wi nabita pekwi carana nabita mas sampajang iya na ro sallu kama raaitumuni usolli. As sampajang ko pada bateku. Kega na bate na nabita mas sampajang. Iya na melo lay tatae. Betongan na yan na melo lay rinci kega na maknana yaro sallu kama raaitumuni usolli as sampaja ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tambah itu padrita cidi maka da ape jepuang kaya sampai Jepang maka dia ketemu mas sampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya ro patampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia detona perlu baca ia toko na boleh melolo mas sampajang na ia to kan nyati makadame kalau mas sampajang loro ko masigi ia mulat tu na masigi langsung mano kata derek aja mu baca usolli karena itu pendapat makoro biasa kiruntu tau makoro kah iya na tu na pake cuma ia tau pandrite podai makoe alena panguluta Imam Malik Nayaro alena panguluta Imam Malik mancaji dasar maka datoma jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi hello jadi aja nak jenne kena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang napa ni ko tolo masigi lai jagai wi pakita aja na tolika jili-jili ijaga itu timue aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona mania aku boleh makan kalau masigi masam pejaloro gitu iya na tolat tu nama sigi to kata bere mani Allahu Akbar na sabab pura memang ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layero tapi dena pada capu pelok na taluk batang ko saliwan na masigi na pertama langsung kami kata bere itu kere yang kedua alena pangulut ta Abu Hanifah iya ronia fi jenne man masalah matu ko iya na tunang kapendapat maka dah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wadding ipake mangaji
Okey. Jadi misalnya mak jenne ki untuk mas sampaja mangaribi, na melo ki mangaji. Lo ki mak jenne memang apa jenne sampaja mi nak tajama. Iya Abu Hanifah ni. Napa ni ya ko pura ki mas sampaja mangaribi. De na waddingi pake jenne na sampaja mangaribi mas sampaja ngisa. Namo de na batal tatta ide na waddi pake. Iya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja majenne napa mas sampaja ngisa. Iya na pendapat. Angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya rojenne eci dimi waktu sampaja. Dia nak dipakai mas sampaja loro jenne na sampaja apa kata? Dia nak dipakai mas sampaja ngasara jenne na sampaja loro. Dia nak dipakai mas sampaja ngisa jenne na sampaja mangaribi. Dia nak dipakai mangaji jenne na sampaja nge. Maka to paru pemat dia nak dipakai mas sampaja jenne na ngajengange. Naro pendapat na Abu Hanifah ya. Nasabak iya ronya na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ronya na Abu Hanifah komele mas sampaja ina oki hajenne na de to na wadi to majenne ko de na tama watu okay iji tama pi watu sampaja na to majenne salah ga Abu Hanifah de na salah nasabak perlu kita paham iya Abu Hanifah ken rimonro okui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah si belalada nayero watun na Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena to pandrita pamulat tu tahun 20 na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji. Jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntuk nabita, Imam Malik siruntuk nabita, Imam Tasyafi, Ahmad bin Hanbal dia siruntuk nabita. Nah sebab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah. Napa jaji? Okui Irak jaji. Niyar waktu de pagaga kita hak desa yoki papada makoko angka ya Sahih Bukhari, angka Sahih Muslim. Angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, dia pagaga. Angka Al-Muwatta Malik dia pagaga hadis yoki. Na pala mana mo pitawe, angka mo tamo ki hadis tapi yoki Madinah monro. Sia belalada, na dia pagaga pelak lutu. To dia pagaga. Untai lagi meraji na pakai teh nyerenge. Ya jadi ya kong ka pendapat nama tu, de na pada pendapat atau pandita madiole. Wadi jaji de panalolo ngi hadesana makiro tapahangi ejo kiro monro de panalolo ngi hadesana nasaba Imam Malik mana tu tau pandrita mazhab moki kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja tu mapangewa ngokoro tapi makadani mantasyafi iya jenne cik di jenne wadingi pake mas sampaja 5 waktu itu kata 5 waktu mak jenne ki mas sampaja subuh natako de pana batal na loro pake si sampaja loro de pana batal nasara pake si mas sampaja ngasara mangaribi na de pana batal sampaja de pana batal jenne tayro na pura mak jenne sampaja subuh pakai si masa pajang mangaribi ya kodemo pana batal na isa pakai si masa pajang isa na rekodemo pana batal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata maka da talumi waktu oko ni monro perbedaan pendapat. Kemudian iyan nama tayam menge de na wadingi pakai 2 sampajang sapaka mas sama turu itu pandrita papikye maka da ci dimi waktu ya ko matayamangi masa pajaloro batal tak batal mesti matayamangi tema masa pajang asara ya ko jenne napalabat tau pandrita wadi 2 sampajang wadi 3 sampajang wadi tu pake mengaji wadi tu pake mas sampajang si empati pro ko mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda. Abu Hanifah nak berbeda na sabak dia na lolongangi hadis bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulut Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampajang mangaribin
30 tahun nah. 30 tahun na jenne na sampaja mangaribin na napake mas sampaja subuh. Selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Ia na tu ampai alena Panguluta Ahmad bin Hanbal ini taulada setan. Apa akapai temak Quran na sesusiban ni. Akapai temak Quran na. Ia ko mangaji ko purai subuh temak na loroh. Ia ko nabaca ko purai loroh temai na mangaribi. Ia ko purai mangaribi na patamai sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamai. Jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai ku yalengi kemudahan itu ya ku bahasa nata me mengaji na me patama wadi satama ko kudu alahu gadrusu itu jadi iya ko ya raya angka narante guru ta kalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran puasa dia sengkang riolo mero waktu namo pale na mak guru takalisiden re mak guru mo poko sengka maka dai nulle patamma korangnya kedua kedua mina patamma korangnya seso jadi aku mengaji bi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto di mata haju na tempat tamat jadi kedua tamma korana yo puidi ami ko ramalangi na tamma cicang namu yero pada tomi barung-barung itu biasa nah tapi tersyukur nak kutu mapatama Quran nah. Kemudian ia na Ahmad bin Hanbal nasaba ang kami matuhat desa kuluk kugu Panguluta Aisyah maka dayero nabita marepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh. Iya na napake tau pandritewe de na lolongang iale na Panguluta Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita mak dimunri. Makiro. Jadi angka kama matu pacara matama ko kampota makada detu nawat dingi pake jenne na sampajang mengaji atakadaki pendapatna na Abu Hanifah na baca iya. Itu tesan ni dia na tapangewa iya ni ko de tisagi makada pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi minapai lolongan makiro. Jadi makanya tu ko tapahaman ang makado ang kami mapendapat makoro. Angkanya ku agama tak yasan jadidul wudu mapaka baru jenne kaya yasan mapaka baru jenne dena rusak jenne na tomak jenne oh makanja ia lengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu ia matu ko surimun riya na tu tahu ia le cahaya ko pong Allah Ta'ala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun ya tu jenne cahaya ya tu nak nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas ya ro nage sai jenne matapa matu ko surimonri ya tu ya ampai ko mak jenne kaedah tu na hukum ibawa talu lampa lau pakoy iman tasabi maka yang penting merica talu lampa ulua namo de nokpe namo ko micakonge pakoy urani bahas waktu ne bahas jenne tu ya kuya mak jenne ina usapu manang ya haulu puna pawala do ciliku maju usapu luku na ya kuya makade hadesa ena melo ibaca ro makada macahaya matu ya ro pure na gesa jenne ya ko talu lampami na pada me atu mila me atu yo ko marica manang hai nama pute mana harumatu makiro ya tu ampai ya lau sapu mana haulu ku makada ya ro macahaya pita manang itu apa ya ko talu lampa mi macahaya ai madodo iya na tu ampai sapu manang ko to majen jadi makiro faidana mi ala tapi namo talu lampa mi ko imanta syafi asani makiro kemudian nia makada kaonna angka mannya ko memang ibolana angka tomannya ya ko majenne iya ko imanta syafi dena kalang iya na dena makanja tatummu mupangoloy atimmu mupakanjaki rampan na nyawamu napaku mupalabban niya uku itu makan jalada uku itu makan jalada nah sabak magay duan rupa ko patarone mantasapi angka niya at talapus bin niya lay palapalang niya palapalang betungan na pakedo timu yan na ito nang kabaci usolli ito tapi ia tunia etanya sempaja, tabahannya.
tanya sempajan niya apa isaliwan na katakdere non roy yan na to ampay niya wat di mabicarogi apa tanya sempajan tanya sempajan maka nakamaki aron niya sempajan tanya isaliwan na non roy apa iya sempajannya katakdere pamulan na bere salat tutui na sebelum katakdere kita mania ya to ampay wat di mabicarogi apa tanya to sempajan jadi akong kata parote si makada maja nang katoy baca usolli aja na nanamoje tidi tau biasa makototo madarian kataw ko cakarudi na sanelo ka matinro mata na labawan na matinro aja mo pau-pau kada cakarudu ka sa dini ka matinro niya na nyero malan yang kagulo kato tau diaga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu pada mo itu tau meloy masapajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadami iman tasapi yaitu ampe iman tasapi mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipalapalang ini manyamang risesena tau napai mak guru itu apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalewe riponge iya kode nagaga ingerasa ngadin na ponge paringera na iya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makanja lada menurut pendapat na pandrite di ulama Syafi'i kega ipatamay niya ukwi lalan na kata dere iya marajing jadi upakoli gitu emang ipatamay niya ukko ilalan na kata dere iya koto makada Allah ukko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada ma'muman lillahi ta'ala akbar ipatamay coba kere Allahu akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia nalepakan ngilillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di tau de nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata bere tapi yedi majatana tapata mainnya rilalan na lapas Allah rilalan na katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah itu pak deje tu na coco ukurat tayukuru kang ita iya na ukurat tamelo yukuru kang ita itu manci susan itu yaitu ampai imange koto marimang iya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korangi 30 geso aja tanya alewe tu yala pangadu makmunge tanya alewe iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka pala korang apo ha itu mancajimang matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yun na makmunge we makunray na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokoti na maka da usala igi aja sampajangnya pater ya nak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanay na bitah maka da ya Rasulullah maga kumakuiro kumatanganga mas sampajana terya nakku walagi anak kuro na pajat teri atau pateri sampajaku tappa makadami na bitah ni gaimang tapay mangi aku tanang ni gaima olira nga nero yo lira ni mangi na kada nabita na tanay makada maga sampajan na imangi watu na taryana mo nasa makumoy tiga perubahan nasa ede na maponcho baca na nasa de ipodan ni mangi iya koi mako aronang kanana teri aja na malampe baca mo itu imang itu dia na wat dingalena na law kura yan ang kanatamatot tendre tu nama ko imonri aja napa masusan itu
Nah, jadi pentingnya, apalagi kau wirid lalam. Nah, jalan poros loju panda, jalan poros palopo, nangka kasih tahu lepa masam pajaloro. Ini imangnya aja nama lampel ada, aja nama lampel ada. Nah sebab magi, angka tahu maseka, aku tuh lepang. Aja yo pokok kilala pesantren yang ada tahu maseka, aku tuh. Kok kilala pesantren ko ni ba may ko baca si digeso iko mani bawah. Yan namo na rek ko saliwangi aja. Itay keadaan na makmungi. Nah, iro, iyan na ito imangnya pa alin na sa piri. Pada meja itu sa piri oto yan ang kataw matawat tamuluran aja lalong palupa-lupa yoto mapadiwat tatu. Kiro. Jadi iya ko tahu malolo anak malolo manamu balak ko marionya itu ko balak ko. Jadi yan ang kataw mataw ko tuay. Tuli kagora-gora tuh. Malah sila day. Mana malah sila day. Itu. Pada miro ko toroko aja na to tapat-tapat tak. Na sabaya tu tau matoy napay kasi neway ale na yan na pura maloko mutu na madari mangilu aja mo balak-balak yan na tu tapi ang kataw tu jana sampaja katong-katong kang maka de nabitay na tu sampaja mako itu degay tumak ni nana lay lulungang imati itu sampajan na ko sulumonri napay rimpa kalau kurupan itu pas sampajan yan na tu ampay mitawla da ka ako tu tau tatong-katong kang itu masampajan apa ia tahu ya kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar bisa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru itu jadi ini pentingnya kemudian rew kape mania jadi ya kui manta sapi ya mino nak dua tabaca usolli de tabaca usolli tapal-palangi apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalaba tau pandrita tapi angka pakutananya di ulama Syafi'iyah maka dah nia itu palai sangi rupa-rupa na sampajang nia meka tanaiki aga beda na sampajang loro siba sampajang serai to nia aga beda na sampaja sunat tatul masjid si sampaja sunat jenne na pada mu don rakam nia aga beda na ko imangi siba ko makmungi nia aga beda na ko wattunna siba wattannya wattunna sampaja loro ki tapi na asara manyata jamai nia itu apa pada padi petan rakam yana tu na kadimanta sapi yana masalah salah nia mu masalah sampajam coba kare angka tu tahu maka deni deni pala-pala ni mania bawa ni ya ko demu pala-pala ni agame mangiro ko demu pala-pala maga yaronya mulai ke pakalu maka da mas sampaja nak maka cuka aku iman sampaja loro jamai mulai ka jadi maka dai yana tu ampe maka tau pandite iya ko mu mania ko mu baca ya usolli lalang ngati togi ha mu pala-pala togi ha mo jepui maka dadena na tak salah-salah iya mina rekodemu pala-palang iro betongan demu pakalu iya ronya ekilalan nanti mu ko ati pe mu pake masalah salah itu cuman kami tahu pandrita maka dia okwa bola aku mania ina dia nak kalangi manta sapi maka dia manta sapi iya sangnya nia tetapi melo masam pajak apa iya ko boleh nia ni melo masam pajak tanya nia sampajak ya koki boleh niat mimelo mas sampajang ya koki masigi niat sampajang kan kata makan apa bola aku man niat kan niat melo masigi itu niat mimelo lo mas sampajang kayak gini mon niat na sampajang maka dia ko tattono no makanja na lampu na tatonge pangolo ya timuri pong Allah Ta'ala pakanjaki rampan na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulain aja mu terburu-buru apa angkat tu tahu dia pernah makan jak tatona na solli itu ka makiro iya ko ya idi menibawang keke tatah nah itu iya mi niahe kemudian selesai niat doa iftitah iya ro doa iftitah mega to rupanna pura lo baca-baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10.2 doa iftitah 10.2 siaga di tapla Allahu Akbar kabirah ini wajah tuh
Allahumma ba'id baini. Iya. Iya tu kok ku Indonesia masaworo na rampete makre ku Muhammadiyah Allahumma ba'id baini. Itu? Iya ko NU Allahu Akbar kabirah. Itu. Makuya. Angka tau pandrita purat taliti wi. Na taliti to ngang nasaba 10 hadua do itita. 10 do baca. Tapi upasa ni sunnah ni ya. Sunnah ni ya. Sunnah ya do itita tanya wajib. Ya kodeta baca dia na batal sampajang. Makuram ya palana. Itu. Kaya tu pahala ya uki baca monro. Baik pahala ya uki baca ya ko malampe ibaca ata, may kaya kapalata tu. Apa iya tu baca Quran ngisi di mila palat ta baca lala sampajang 150 palana. Iya namo tu makarami Yasin Allahu Akbar. Angkana to. Tapi tahu patu kunrun aku yang itu bana baca. Gitu. Ije, apalana ya? Paringerange lari loki ahlak. Lari loki ampewe. Ia ko makanja iparingeran na tayo ko masampajangi makanja tu ampena. Makanja. Iya ko makurang iparingeran na bacaan na mi malampe apalan na mi maiga. Sisalan ya. Apa iya je sampajangi Pak Bue tania apa kasibia baru. Maka dakamaki nabi tamananang kasampaja de. Nabi Isa mo panaisuro masampajang. Nabi Adam masampajang. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, masampajang mana? Maryam masampajang, Indo na Nabi Isa. Masampajang tu, jadi aja tak ada sampajangnya, Nabi tak menanang kanang kasampajang deh. Ina sinin na Nabi yang kamana sampajang. Makanya Nabi Zakaria kan masampajang. Oh huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kan ayat tu, kayak pakai pelak Quran. Nah pelak apa? Huwa qaimun yusolli fil mihrab. Tatongi mas sampajar di lalanna mihrabna. Jadi mas sampajang Nabi Isa napauto maka saya diutus untuk nautus suka Allah Ta'ala untuk masong paripoku matumali rindoku tatonga sampajangi maperintah sakai. Nabi Isa mas sampajang. Jadi itu sampajangnya tanya pak kasih baru. Angka kama tahu maka da pole manima meraja Nabi tanang kasampaja de. Na okomopi Madinah, okomopi Makkah, yala Nabi ta na ipalala law Madinah lepame mani masampajang. Lepame mani masampajang lepanyo ko Baitalahmi Bethlehem masampajatoy lepanyo ko Bukit Tursina masampajatoy okui Madinah masampajatoy masampajatoy watunna si bawa sininna nabi napamenre oko lagi mamulangi. Jadi ang kami mana sampajang. Jadi aja tak kada sampajang pakasi baru de. Sininna nabi na utusu po ang Allah Ta'ala kamana perintah sampajan. Termasuk nabi ta yang ke salat khusus. Menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya. Tau pandrita pas sejarah makadai. Iya rotatonge, rokoe, sujue, itidale, duduk tawarru'e, okumi malaika nala nabi ta. Okumi malaika. Kekayasan watun na ipameraja oki lagi pamulangi si runtu inabi Adam naitay malaika ekorotato maringera makasiwil lori pong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na chinailanda apa si tato-tato nami makasiwil oko lagi maduwe roko tosi si roko-roko nama pamula ipancajine malaika edinang kenapa tu roko masompa makasiwil lori ponge oki lalan na roko na maringeran ban nama koto para Nabi Adam tato Nabi Yese naro Nabi Adam rokok masuk paloriponge iya na pitu lagi itu pitu to gara kasampajang itu pas sejarah na rampi ya iya na tu nakada iya nangka tau masampajang na kuraci di dena satu apa dena tambusi langit ketujuh. Iya dia ko sampaja tu tabu dia mesti ittiba ala Rasul mesti ittiba ki dia na cocok ya ti pake tu makada cica cuku cica cenga na gaji sampajaku tania sampajanya tu ape jepun ya sana iya na tu biasa na patareka katawe makada sampajaku cuku cenga selesai tania ape jepun ya sana ya tu
Iya ko sampaja mesti mo tatongan. Apa iya ko de mule tatonge isyarat betongan na tudah ko jolo to liu ko. Na iya tau liu itu mas sampaja rokok mato. To mas sampaja itu penat dinami na parokok. Penat dinami iya ko tudah ni mako rokok kita rokok suju mato tapi iya ko liu ni tau kade na rokok ulun naman ni penat din naman ni jadi na mo liu tay mas sampaja tu rokok matoi. Penat dinami na paroko kanya na alena na sabak watak kalewe mi de nulay iya batenya nulay mo pa na iya tu kegay na iya sa sampajang ang kabaca ang kakedo ang kaparingarang siyang kapia talwewe apa iya nang kakuraci di masalah itu tak dengi paringarang baca mi bawa to makadami to masikiri na sikiri tak bagi dua angka sikiri na ati paringarang sana ya ko sikiri na lillahi baca na sana itu gerakan sujud rokok jadi lupa angka kam mahatau mak baca mi bawa nasa bacana mi bawa aja na rokok dia na sampajang itu masikiri ya kong katau maka da maringarang mak bawa ya de to gau baca tapakoro mi itu ya mi kong katau maka da de gau baca ya de gau waringarang yang penting rokok ka sujud ka ai tau begarak badami itu tahu olahraga nih, itu jadi na sampajangnya ipasuku-suku mana apa tuh? Napa ni natoro nabita, natoro maka da iya kota toko pangoloko kakbay, kota tato, bungi kata berek mamulangi asengin ke takbiratul ihram, bukan takbiratul ula, tanya ke takbirek pamula tapi takbiratul ihram. Maginya sa takbiratul ihram na sabaharangi ngerasinin na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala. Jadi ako puramu itak de pakira-kira linota ko tu kata bere yana tiasa si sumpu. Ya mikodenan kana tak de pakira-kira linota wai bahaya. Tapahami ya? Sederhananya begini. Ya sange maringerang na rekode na to maringerang. Tapahami. Ya sange maringerang na rekode na to maringerang. Betongan na. Ia ko tingerang ipuang Allah Ta'ala dena mungkin angka tingerang salainna tapi ia ko tingerang salainna puang Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerat kalau ku puang Allah Ta'ala tates ni gare angka tu tau maka nama sempaja ngak winger rasa pedaku winger ramatupung atau kapau-pau mi itu dena mungkin masih dia tes sibapuang tingerang ni gare puang Allah Ta'ala pakan jaki peringerat angka tu tau maka dah piku je cara ni ngeran na denang kanita na de je nak ada puang Allah Ta'ala ita kak maka rami ngeran kak maka tu lagi sorong lagi mena pigau maka dia kata na sapi ku cara ni ngeran denang kamu ita ya komekon nama nawai perlu memang papura pimu ita leng itu peringeran lagi nawa-nawa ya ko nama nawa makalu ni makwa kapan ya na tu ampai naten na bita ko to masampajang itu tu matae naten ni makapajam apa ya kau makapat jangan kamak binta lari mari di makanan mulai ya nepung angka simu ba putih nasa baleka na kapang iya na tahu pusat nateng itu makapat jam walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas dia sewak gurui maka dia ko pole lalang ina masu maridi lari menre malaikat itu iya na tu kong katau mapesabi na tutu imatana na pejapui maka dah kega munanno malaikat lalang naga malaikat emola ia kuna pakai tapi dewa pak gurung ngero dewa pak gurung ngero aja tak pakai ya tu ampe naten nabi ta maka pajam pairo ko to maka pajam madaran kamu ba puran mo ko buka mantan maka pajam ni makoy mu ba ni rumatu angka tu mapute mu ba ma binta pada gagal lari iya naro nasam nule malaikat nanya mu ba si ciri nasira kapan dia na sampajang yero dia dapat ding apa itu dia dapat ditutup mata angka to tabe setanai ka na sapi ko pe pa ustas tama ni ka tama ni ka apa ha oh 2 menit mana apa yero jange mon dibenta te 10 maki jadi makanya maknanya nabita anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta abudallah
kasiwengi wipongmu. Makero anta abu Allah kasiwengi wipongmu kaanna katarahu senrawe-rawe si kira-kira atau muajapuiwi tarahu muita. Jadi kasiwengi wipongmu pada pemuitai. Fa illam takun tarahu narekodemu le muitai fa innahu yaraka ya kibawano makada ya puakku naitaka. Kami tapake ya kiki makada mitai puakku atau ya kiki makada naitaka. Ya ko ya kiki makada naitaka ya kibani pada kong ke kamera CCTV ya ko kata bereki naitaka pong Allah Ta'ala naitaka rokok naitaka suju ia tu menyama risese na taude na matandre makamnya ia diamenge balsanake ya benar tapake naitaka pong Allah Ta'ala tato naitaka mangolomi masampai Allahu Akbar naitaka katabe naitaka rokok naitaka suju pada kong kata tudang pada kong makade naitaka pongnya naitaka rokok itu menyamang dia maraji iya na tu nareko ya tu mendre itu maraji tu Allah Akbar wah madari tu naulagi kayak mak Allah Akbar mak baca paten itu ulang ngopi Allah ya nanti paganggu-ganggu mereka ya tu mereka atareka dia sama kau tu mamulangi apa dia na melo kore na si sumpu sisang ya to na si sumpu na Allah Akbar pai menyaman ina sading ya tu marak jingi pakai ya tu jadi yo pokoknya rumah kadana itaka ya tu magampang jadi angka memato tu tau mulle pakai ya tu makada pada ponita iponna na sabak nabi tamato makada antabud Allah ka annaka tarahu kasiweni mi pommo pada pemuitai angkata mulai dapi ya na ropa pulang tapi aku dia tu le dapi ya ro maka nabi tam fa innahu yaraka ya kibano makada na itaka dia naga cau gampang ya tu ya na tu magampang na itaka rokok na itaka suju jadi ia tiasa ngetakwa dena to lima ringerat tahu bahnya jadi yasannya takwa dena to lima ringerat nasaba yasannya paringera masuk utama tapi yasannya takwa merasa diawasi oleh Allah yana riasa takwa to lima rasa layita kupong Allah Ta'ala lay kontrol itulah takwa jadi mitau tas salah nasaba nesama kada tulian kami taka iya jadi ini manya irona niya kode ta pala usolli akadabani wakatai masam pajaloro patanrakam makaciu ko imangi karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar iya mikotannya wattunna pake ki qadaan kuma basara kuma ki bicarogi wakatai masam pajaloro hukum nyasara ujami patanraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangotoy barak na macio ko tawe na de nalepas sa pili masampajang milo ilepas jadi dinna makalilati na sading san nalatu bola na pas asara epek ko ni sampajalo jolo tapi akadani qadaan sabatannya na wattuna usolli parda salati duhri arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan ya ko adaan wattuna ya ko qadaan tanya wattuna maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya kode ti sama basarai bicara gini wakate masam pejaloro patanraka ngukumnya sarai ujami karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar itu jadi magampa payaro apa iya tu ka nia tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi okomi nia monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amalae angkapi nasibawai niya majapu tungka amalae ilolongangi sesuai agak katai tapi penutup ya sinin na jama-jamang agama melo etajama pasi sumpu mana nyoko niya itu nonroi na ibadah dunia atau ibadah akhirat magi di tau dino enang kali magi di tau ogi enang kali golegota ang kali golego na boleh to aga gunana lego-lego onrom mapalampunia ya kotomelo na salay bola to maso na pole pintu to tuda jo kolego-lego chinampa
Pakanjaki rampan na nyawe, ni pakanjaki abujuna atie, na ibaca doa perjalanan, na pay pangolo. Maka dadi gagawa katay po sa ngadin na sapa iriuran nungo, pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang, o makyap pala nga surimundri. Jo kani, magampa mo to. Ya kung kapangoje, Pak Dara, Pak Galung, o kung pakanjaki niya ta. Ya kung makarame ka alaw mangoje, bijang kaya kamajara, cicila motor, gang ka maubangnya tu cicila, itu linaurus ko. Tapi ya kung kataw melo jo ka makara, may kasapar nga dali, halala keluarga ko, mangkamang magi-magi, kasi nang kawadin na katuwin, ang katupako ko gamay, itulah orang mengajar dunia, tapi dia mendapatkan akhirat. Na makiro, yan na to ampay, ang kalego-lego, onrop, pakanjaki, rampan na nyaway. Papanguji alewe sebelum jokka yo pidi yo nroi mi mak gosip. Akhirul kalam Allahumma biqil aqwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.